Assalamualaikum. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Karena subscribe itu gratis, nggak boleh pelit-pelit ya. Oke, dadah.
Endek semau di cancel dulu nggih. Terima kasih, itu menjadi PR kami bersama.
Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Alia. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.